Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Purak to pa'y dito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Purak dito yung balay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kang tatang. Hindi kayo pulong ah. Puro kay amin malas. O, kita umban na kay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakenta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagitoy ide. Ang mita ay nagdadakkel ken naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno nabiit na Nanang! dumaka. Tatang! Ay, akas di mo ti bagbagan ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbagana. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kano amin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan ah. Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga ben kay. Ngam awan maited mi a kwarta ken kuana. Ay un gayam ding na. Ingkanto man gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artet mat. Igatang nan tumot lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak ka unget. Kaday jay rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, kanya nga ron ti aramidon tayo dito pag-istambayan tayo. Agnganga nga tayo latan. Ay, awan nga ron kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan ka no't kwartada. Imposible nga awan. Katlo agpinpensyon da. Nagimot nga ron dagi dyan alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Ngata. Kano kanayon da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Di nan sapay supsuportaran dagiti anak da ken ni Lia. Kasano ang masuportaran na. Kat dagiti mat bisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isong samat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bibiyang mo, alak lang kaya. Inayadam ti magna. Ang mga padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Yakayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, ne. Eh, Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan ah. Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Mm. Agbilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Oops. Ay, nanagsana. Ay, diyan ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige.
Inka nga rod mangalan iti ap-ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom, tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Ne, asino day tinakaidda dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apay nagpromote ti rupa kan bagina. Ay, binanyusan mi kan ni tatagmaw. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid. Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di kano itod na asustento kadakwada. Awan kanon balon dagiti anak dama pa ni eskwelaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan kanumot kami nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatagmaw. Sige, di tanapay lang arod semento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak kaw. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y matatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amaturog. Makaamon tumot tan ani Baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di dayti si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di day jay? Ah, Anya day jay. awan mo't mangag kaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ne, adaman na nangag ko. Ah. Saan nga tanga? Nganya. Amang ano adamot mang tiltilew, nanang. Ah, Kat no nakakulong da. Kan adda brown ni kan black ijay ruar. No adda mang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga aso. lakay. Awan mo't tan ni Baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditadayta. Intakat maturugan. Kadno saan pa'y anangan. Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Ne, kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok Naglulukmod pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Ang asino nga iti akin manok kadagita. Natatang kananang ko. No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nag iti taraken da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay, intayo kitaan. Ay, Ay. ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mo't sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga min akasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapu iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday mandak na. ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Anak katurog ka igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Ada pa man ako, tatang. Ada pa.
Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Anya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapukpukaw a manok may kaninanang mo. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, Ah. nangag mo lakay. Isugayam tinangala ka dagiti manukta. Unay ka matan baraw ka. Hmm. Amom, apan padaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakid din tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin. Happy problema da ita. Ay, baldaw. Di mon sapay sarsarong karan ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayag. Adamat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan la ti aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, baldo. Sikat ti ama iti pagtaengan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita ngay pagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyak da. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay abaldo. Ay, wan nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybay na. San na bale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni baldaw. Ay, ni matdig na day ta simang pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Wan ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta lakay. Daytoy mat naala ka pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinai-responsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, wan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo amanok. Tamang ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan mo't laang ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na lakay. Nagbiit adi makil dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado da iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ida ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutek. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Ay. Bakit? Ni Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apurapi manaw. ayan yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay wow, Ay. sapa imparabaw ko laang iti kabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan da ita. Basta giinom tayo ka de. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat da ito yan ka. Nagano ti estudyante nga gurura iti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Ayun, naggangot na itatao, nagbangsit. Nabang sita ka no. Umadayong ka man dito isikalakay. Ne, sika ni Mika ka na ko. Abaya kasta ti panagsasaom ko niya. Katsyak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya,
Tatang mo dayta, Mika. Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Ah, Kasta ti ama. Ha! Jak bigbigan nga ama dayta. Tijit, Mika. anak ko, di na kumamot pagsasawan iti kasta. Ah. Di ka umasidag kanyak. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglugan tayo, Mika. Mala daw tayo sa school. Anak ko, ay, una yan. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain baldaw. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasan gaya man, jay inauna nga anak mi kanibakay, tatang. Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakulan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dya inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalala kada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka ditoy. Takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman dayta. Umay ka kiting. Anyaya dayta. Makitam day basit anak ngisngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasano nga'y numapasamak? Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan. Ken dituyak meten nga agretire ah. Uray siyak mo ta.
Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Nawat kan. Ket magrugi kan intong bigat. Apay apapaayaban na ta ni sir. Diyan ka mo Inaprubaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tama panta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Hmm? Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya nga iter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na, adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo na ganti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot yan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak. Manong Dom. Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo. Itay ka pa'y abirbirukan. Adda kamot lagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami to? Itaak lang nga ginanamit. Awan ti agina inana. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat imay mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka diya sika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga min ti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina.
Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. O sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa. Agur-urok da dito'y. Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan. Kan nakangangada ang nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo. Seprina. Dan sa mga app ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina. aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita ang nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga min, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahita ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Isungarod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabiit laang. Tani ay ayabanak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumba nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ang pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasak man, Mike. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no, da makakitakin ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni Sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ron di aglugan dito'y tugaw ni Sir. Hoy. Siya, mamay. Siya, Ay, kon. agbibisin. Ha? Ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, asuak. Rumar ka na. Ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni Sir ang makakit-kita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, jak amo, ma'am. Jak na si putan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni Sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanak man. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni Sir. Kasano no maamuan ni Sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madimagayam no na puno na itingiwat itimakmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home matan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kuana. Pay man tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Ang mga no nabannog.
Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig saak ng isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan mat asyak tinangan? Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Adda pa'y madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kinni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ayun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni Sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni Sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan, mate? Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iji office ni Sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni Sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni Sir? Sana kanon naglinis. Da kayo lata kanon ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak kanon iti accounting. Ijayak kanon at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni Sir, akabaulak to kanon ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat. Ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25.
Riribok ti pataodan ti kinaimot. Narangrang ay ka no agtalak ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itilako yung abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadag iti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tilako tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadiaya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan dala ang tinegosyo da gita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen, Dayto lang tinaglakwam? Nagbasit? Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa? Di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad man ng agata? Nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kenkwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan nga minamakaw-awat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kan ni Agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awan ang yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo kan ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mo takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni ka nakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya. Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Umanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam, Dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata,
Para kanya, awan kinabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok a mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan a bayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay, manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay, manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito'y salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak, manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro dun iji kusina, tiyanda. Sige, manang. Tani, mariknak matantibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iji Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y kit din ti balayo. Medyo, manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti da iji Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inikikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuluda kada kayo, manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos. Agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman nak, manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kat di mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Lloyd amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay ti pagbayad na kan ka. Ang mga no utang kalimutan mo tunday jay. Apay ka di manen anapan iti day tati saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatan. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayon. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten, manang. Anya? Awan pa yung amin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to istoryo, Loida? Mayahat, manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng ditasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ama kakita nga imadutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dayto istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad dapay adumor asto istor mo. No diga po itim pautang mo apagpuunak, awan ko maita dayto istor ko.
Kasta talaga Di tayo agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga naimot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngamno siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasam matan tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Loida. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal tiyanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makaawan. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka tiyanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tiyanda! Ay, naimbag pa'y ni Loida. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di atyanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalekak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Loida. Ibagam, adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday ta ti pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigak itan asyak ti agkamkamali. Ngamin, nagtalekak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kantong matlaeng ti pagbalatakan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.